سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بلين قيق آلي خبجمو علماءين غرغدون فتوى إسان خنن وائي سرجري قرچو فنيان نجيتا أو غرتي خفياك أبو فنيان قدفتشو يوخا هدي قدفتشو يوخا هرما قدفتشو يوخا تكيفتشو خنين خنفكاتن أكنما خاني خفياك أبن خواتك ركونك أبني خعيبينك أبني guddifachuun haraama jechuudhaan fatwaa kannanii jechuu akkuma gartee hadiisa adda addaa ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam ummata rabbiin abaare je'ee isii gartee irgootumattu ta isii ilkee gartee qorattu isii gartee tarfeensa artee dhawattu kanneen hundaahu warreen uumaa rabbii jijjiiruu tahaa ja'an فتوى خنا بكلمتي أدبا سنيتي توكو ورين غرتي فنيان ليريفتشو فد يوخا بريدين مقفها بجتشو يوخا هدي يوخا هرمة خنين ورين قد فتشو يوخا تكيفتشو فدو بريدين أجتشا سن حراما جان غرو يو عيبي قباتي يو فنيان جلاته دريفتشو فدن يوني في غرتي هرمي علمو أباسوف harma gartee aannan ilmoo obaasuuf yooni fi kha'anii khaatee intalchisan harma obaasuu dadhabdee sanii jecha yooni fi harma xiqqishoo guddifattee malee harma obaasuu hin dandeessu suni uzrii qabdii akkasii guddifachuu ni dandeessii jaan garuu akkanumatti khaatee khagartee fayyaa qabdu waa takka aybiin qabne akkanuma khaatee bareedinaaf jecha uumaa rabbii jijjiiruun funyaan guddifachuun sarjarii godhachuun yookaan hidhii guddifachuun haraamaa ja'an warreen gaafii kana hedduu na gaafatee jira waa'ee kana sanirraa hin deebise ulamaa'iin gurguddoon jechuudha jecha xiyyaa miti kuni jecha gartee lajnaa ulamaa'iitii fi fatwaa ummata gurguddaa sheekotii ulamaa'ii gurguddooti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi.